Assam Chief Minister Sarvendra Sonowal Bokajan LSC constituency ang kanglong ilong ni ke som lapen Mary hingkang ton ahema kim yang pu. Lapen Tekerajan along PDC ki auction plan SS konchun bang nong mi tungjang pulis atu mari deng kachingnang. Kardom Prime time birta long penili sarin piso non birtang ton penajrik tha Hanjang Nangso Sport Association pathua klam along helicopter pen Assam Chief Minister Sarvendra Sonowal nang sunsi long thom kaching thura saimu ke deng tekang birta pherang ke 20 minute thepen birta nang pale Bukajana long modern auditorium hall ki kim jia phan long isompon labangso hem ka patang pon jia phan tangka kuti cap panong pon CM signature mate Chief Minister signature scheme pen si panong pondo lapen chiklo John Trainer kepang bong patang ponji laso api puthot 4000 along power station ahem ki kim kerang pon tang ahem ki mi ingpu pon labangso power station 33.11 kVA jakong dulu labangso power station laki Mary hing damun ilu lo charli tumda non ki apor pen lo charli longpo Laso Pit Modern Residential Higher Secondary School Itiadong Baling Putharong Long E Sompontu Labang Sos Ahem Kikim Kerang Patang Ponji Aphan Tangka Uti Thong Keb Rai Si Panong Pon Lapen Chiklo John Trainer Keb Angbong Patang Ponpo Labang Sos School Along Kechardi Dunatum Anki Ake Joy Pensi Chardi Dunongpo Bali Puthar Higher Secondary Patua Klamalong Puthot Radamai Pipa Do Pontu Lason Si Aluhisar Poman Pen Kachetong Dun CM Ati Chief Minister Sarvendra Sonowal CM Tuliram Longhang Minister Sumronghang MLA Dr. Mumal Mumin Karbi Thomas Council EM Jagat Singh Dipen Chenglok EM Mate MSC Tatum Do An Lapen BJP Klemang Phubang Pido An Tum Tame Chitong Road আপোনালোকে নিজেও দেখিছে যোৱা 4.5 বছৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং জিলাত যিমানখিনি উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হৈছে ৰাস্তা পদূলি দলং শিক্ষানুষ্ঠান চিকিৎসালয় বিভিন্ন ধৰণৰ ঔদ্যোগিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ উল্লেখযোগ্য দিশটো হৈছে কি কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেটো সমন্বয় শক্তিশালী যেটো ধাৰা যেনেধৰণে ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সমন্বয়ৰ বাবে আমি যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন খণ্ডত বিভিন্ন বিষয়ত তাৰ বাবে আজি অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়াল বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে আজি অসমক মোষ্ট এডভান্স ডেভেলপিং ষ্টেট হিচাপে আমি বিভিন্ন সমীক্ষাত আজি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ মূল এইটোৱে যে গুড গভৰ্নেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খণ্ডত লোৱা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপৰ বাবে এইবিলাক সম্ভৱ হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙতো মই দেখিছোঁ যে আমাৰ গোটেইকেইজন বিধায়ক আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ যিজন মুৰব্বী তুলিৰাম ৰাংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰাৰ বাবে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগবঢ়োৱা পুঁজিক তেখেতসকলে ৰাইজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত সদ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আজি কাৰ্বি আংলঙতো উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম Bokulia Police Station ka parlo Thekerajan along Okchuntran Nasong Atumaphan Karbi Anglong Deputy SP Nahit Karishma Bokulia Police Station OC Atumpen Phaikuni ni phaing kora truck arni Kirika Kuruk Damahut Inut PDC ke Okchuntran SS Akonchunbang Nongme Tungjangaphan Police Atumari Deng Kachingnang Karbi Anglong Deputy SP Sami Nahit Karishma Bokulia Police Station OC Second Officer Difu Police Station APR Personnel Lapen Staff Atumpen Thekerajan along PDC ke SS Konchunbang Elias Sanjeev Phangcho Cheparjan Nongme Tungjangaphan Kenep Kangnang Ahut Arideng 7.65 mm pistol ebong 4 live ammunition Vivo mobiles hini PDC ke demand letter lapen son kaprek arisim Cheparideng Ponlong Dipu Rus and Sonsing Tiamir Berialong Son Thoma Kimang Pen ASDC KSA KNC Atum Kachesong Saike Dengpon Abirta Perang Kepen Birtanang Pale
Kedam tang an ingkanan Congress la pen BJP sarkar tum Karbi Anglong ra da phan nang chong thik tiklo Indian Constitution long ki tok da ga phit an sami Karbi Anglong ra da kar ike lahai sarkar tum nang papleng pi thek thedet lo UPDS asong atum peace accord ka chitok sitami non anta ka papleng pi thek thedet son si thek long lo KLNF KPLT UPL asong atum phan sitami la son si pangwe pikrang son pusi ASCCMI phu Chandrakanta te rang pen phirang keng nu nang thandun Suri ar mu chejengsi rules and sing tiamit beri pen deputy commissioner Sai Heman Palesi deputy commissioner rideng home minister Amit Shah phan panong si pinpura lo pajerda pinpura lo long ke jong ke article 244A MOS la pen rusin kantang asong atum sarkar pen lambang ka chetok prabjin pen pachun ponang ji puai hoisi jong tun lo অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত লৈ লোকসভাত আৰু লগতে ৰাজ্যসভাত এইটো বিলটো লৈ যাব লাগে পাছ কৰিব এইটো আমাৰ মূল দাবী ইয়াৰ উপৰিও আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি ৰাখিছোঁ ইয়াত UPDSৰ লগত যোৱা 2011 তাৰিখে নৱেম্বৰ 11 তাৰিখে যি চুক্তি হৈছিল চুক্তিবদ্ধ হৈছিল UPDSৰ লগত তাতো ACC আমি সহায় কৰিছিলোঁ তথাপি এতিয়ালৈকে 6 বছৰ ধৰি সরকার চলোৱাৰ পিছতো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় সরকার বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারে কিন্তু এটি রূপায়ণ করা হোৱা নাই ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙত বহুতো ইয়াত পলিটিক্যাল যিবিলাক পেন্ডিং হৈ আছে পলিটিক্যাল ইস্যুবিলাক পেন্ডিং হৈ আছে কেনেলে বুলি কওক আৰু অন্যান্য যিবিলাক গ্ৰুপ আছে মিলিটেন্ট গ্ৰুপ আছে সিহঁতৰ লগতে অতি সোনকালে কথা পাতি এটা পিছ একৰ্ড কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ নামলম সব পৰাফান বিটা মংতন পঞ্চিনা She is strong enough to stand alone and brave enough to answer every question. She always walked like she deserved to be right where she is. She dresses like she expressed through her choice. She crowned like a princess of the region. It's time for you to be where you should be and get your direct entry to Miss Assam 2021. Miss Karbi Anglong 2020 Mega Audition 13 December 2020. For registration, log on to www.mrandmisskarbianglong.com. Mr., Miss and Kids Karbi Anglong events are also happening for the very first time. For more information, contact 8638902207. Miss Karbi Anglong 2020 presented by Kajirong Hangpi Memorial Talent Hunt Society. Sponsored by Copley Family Restaurant. Jubuhu Sport Launch, Atu Arts Advertising, Dreams Corrector, Nitya Jyoti Opticals, co-powered by Sparks The Ultimate Fire, Tokjir Cinema Production, Lazambi, and Meet and Eat Family Restaurant. Miss Karbi Anglong 2020, only on Kart Television's network. Komentu ne ke nangle tu mehemta komat ne bang phua bang phi so that lo protangte ajo phirlo doai daro ki lika sik sak dokok titima non pen ke nangle tum thang ta matha nangle lo alon medical store ladak nangle tum longji 24/7 mate ajo na lo stame doai long tonik po lasi humre ikha Difu Medical College athengno Karbi Anglong long kicheng C 24/7 medical store Alon Medical Store. Visit the store now. Alon. Any occasion le nang litung bang sa tamiladak ajat a hairstyle nang litung diklen sining hangling ta long ponji kaduka vita Clark and Beauty Parlor long bang pen nang litung ning ke hangaling a hairstyles ta mi long ponji program hod nani birthday hod nani biya hod hairstyle Clark Beauty Unisex Salon, the beauty that gives you style. Available services are like health spa, threading, manicure, pedicure, facial, etc. All type of makeup and spa.
For more info, visit near Central Bank ATM near Iron Bridge, Rongparpi, Rongbay Road, Karbi Anglong, Tiphu. di hinuma phit puthor birta long mang thulo kedam tang HSLC sat lang ang thek pe an tinta undun de da puthak rong check high school along a hokalam ka chini pa mi jepan KSA hamren head branch pen adima klong an ka humri kapado birta khundor group pen birta nang pali ningkan sori hini rain koya pharman rong check high school pen HSLC sat lang ang thek ke mimin de da join ne Karbi Anglong Autonomous Council along education aside kama phan thedung nong no wan pilu kopi ko son pen se bangso school along pen ke bang sat lang ang thek ke mimin de da puthak KSA hamren head branch amai pu Timothy rong pija pon si Qatar lipon padodam Qatar li bahut alang li tumpen ke long pon ateng ke bang so school along non amat tor pru than bang awi kadok awi bang nar kep than bang ang hoi ka pa pleng nang ji do lang pusi chini dam la so jok than bang atum ko an ma lo ke than nang ji ateng pen than the la pen Kacharli osomara tum le thotta than bang mesen awi puchini do rajok duna bang awi siki ong KSA hamren head branch amai pu Timothy rong pi pen bang so school aputhak la som sining jepon pinitum hamren locharli asong hamren rupiah hin pen dak rong check emien high school long nang humri lo ladak nang humri ateng pen nitum a problem sa bang kelong la pelo ladak bot emien high school bang ta teacher weekend do kadu we bang narkep a weekend do koklo la sila bang so bang narkep a weekend yong dong si pa playing play pulote itum la bang so school bang ke kedam tang anong ki juno anong no ki long antar lang ke bang jilang ani bang same labang so anong no bang itum long thula lasi labang so school teacher weekend kapa plan je phana bang prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council education department higher education department lapen ME hada department lapen ladak local MEC aki higher sing teron lapen managing committee president sa Roman Pator nangli tum anake prapen bor ira labangso rong check ME high school momuta kapedo werje phan labangso teacher vacancy bang tum papleng igwek tha lapen adun thu bang chuning ri thu la pohlo ladak teacher tum kido gisung kopia joini lo pote ladak karen ave laisono lapen network problem no kai hud no stamen network long online si duet pudam nang dak digital india kai hud same tum dak abang ke network long lelang phun pen lam the si jingki phan inglong kapre kap inglong hini tham kap dai ti do jingki long le lasi prabjin pen la karen la pen tawar la pen la teacher vacancy bang litum un anake prapen la da kapi doi phan sinil tum Karbi lo charli song hamren rupi hin pen chuning rupon lo Karbi Anglong district ke wan pia bang ru Samsung Singh tia supo ki BC Ojoy Singh ing ti ke dam tang pai kuni pai ing ko clear ni Shillong amethang a hemalong arong chewai tang lo pusi Mary Monjering TB pen birta ke tok boma por hot nang bachini ke dam tang ningkan pharukre sir kebra plikebra nar kep aningkan ar koi ni pai ing ko truck Nogong district along Ojoy Singh ing ti pirthe hache si Nogong government higher school along si lo charli dun pangcheng si Guwahati University along pen graduate chepa on dun lo lapen puthot Guwahati University along economics pen MA yang deng chepa on dun si Shillong along ex Eco Bank manager Clem dun pen Sinot college along professor Clem bang phi Betesba Lingdo pen chepa chorlo bonta aning kiso lapen pregjama kiso cholong lok ajok kiso kimeji phan se chelang bomlo bonta kimeu ni da ajok kidam tang phai kuni ni phai ing koi da pli ningkan suri nai koi arni Shillong amethang a hemalong arong chewoi si alang li ka chinghon a hemisia phan lapen alang li hemasor Betsheba Lingdo alang li asomar banghini Jeremy ing ti Priyaming TP atuma phan ningduk allo tekangsi alang li karjong arna makingri pledun tanglo Karlitang Ojoy Singh ing ti abang ar puma phan pai kuni phai ing ko truck arni adona rap lapen chepo chero tumpen chepadi dunsi tipit ta samolong pon maidam chipidam lo pusi ru Samsung Singh ti asu Dr Mary Monjering TP pen phai kuni phai ing ko truck ajo por phai serkep rachiti ma por berta na pale Pina berta bang lapon sing to deklo tume thak mi kur bang thu